بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Supudi narku wallah, aso ini turunian ko uri penian su kitab, guda abiluin yano nabkug. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Mati tu kaanian kapake ikhtiari susiksa sangat apu under kanian. Guanian mapanutul kumya maratiaya asiran sugiing gelebek kumanga pipia. Amataan na adna bagyan nirana balas sama pia. ماكثين فيه أبدا. Matatatap siranon sadayon. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Guanian mapaka-ikhtiar susirana mitero sa kuminwas wallah sawata. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Da akataoy-rano naguso mga loksiran. Miyakala akatero apupekambuot puun ko mga ngariiran. Da agiiran tero narwar sa kabukeg. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Namasikan na mapakapagagut ka aginawang kaya Muhammad makapantag ku mga raradiran udiran para tiyaya ang kaya tutul sa makapantag sa buko. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Mataanas kami na biyeluyemi sumatatagu kulupa aparahiyasan Kaana misiran katapengi wanta wa akirani taralbiya mapiyay galebek. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Namataanas kami na adun na pembeluwi nami matataguun na lupa kabagabagas. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Baaya tangkap ka na mataanas sa mga tao kuliya nga gusto migagaangon na miyabeloy sira na pad kung mga tanda miya pa kamamsa. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Gua niya magapas sa mga nguda kuliyang na pitirweran kadna nami bagi kaming kapuuner kasalimu. Gutan orang kar kami subetadami saturuan. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Na piya katuruga misiran kuliang kumangaragu na may itong. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Urian niya na piya kagugunawa misiran kaana may mapento o antawa ako 20 kimia katendu kumasa akiyati iran. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami napupenutul na mirkaya Muhammad sututulang kiran sa iko benar. Mataan nasiran na mga ngunguda apiarati ayairan sukad na niran. Na inumana na misiran sa turuan. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Gupia ka begrami sumanga puso iran. Guani agumanat siran na pitero iran. Ayakad na nami nasukad na no mga langit agusulupa. Dadun na pengenian nami asalakaurkan ya na Tuhan. Saben narao swa ami uto na miya kateru kami sa miya kalpas sa kateru. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Siranaya apagtawami na kuminwa siran sa salakaur kanya na mga Tuhan. Ino ada akitaling umayran kira nakatantuan na mapayag.
na beed na lawa na derawa kakutawa inang kubien swalla sa kabukeg. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Na amay kaganatan yu sira nagusup simbaan ira na salakaw ko Allah, na pagapas kanu kuliang, kasabuyagang kanu ukadnan yu kulimuyan, gutiyagerang kanunian sarang kapu betadiyu. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Napkilaing kaswalunga na igira asumibang, na miraramig kuliangiran sa tampar sa kawanan, na igira asumidip, napkaawat kiran sa tampar sa diwang, asiisiran matatagu kumadayaon, giyutuman napad ko mga tanda o Allah, nasadin sa turoon o Allah, naskanian ipakakedeg ko untol, nasadin sa dedegnian, na dingkadin mitoon sa panariga na makangguna na uron. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Na ayatangkap kakira nakipagenaw, aubadi siran nakituturugan, nagiemisiran pakakli-klidin sa tampar sa kawanan gu sa tampar sa diwang, naso aso iran na igagambaian su dua kamunamunanian kugimua, umaylaing kasiran nakatalikudan kasiran din sa kapalaguy, gumapeno-peno kakiran din nakalak. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Nagyaya ikia pakaguguna wa mikiran, kaansiran makapamagisay, pitero o mitero wa pedkiran, apira ikia tiniyo, pitero iran, aaya kia titano na salungan, udi na sabaed sa salungan, pitero o sabaed kiran, asukad na niyo imataw ko kia tiniyo, nasuguan niyo suisarkano raksu piraki wai si iku bendera inged, na pangilaylay sa sadun sa sotia panganangkan, na witanian nerkano, apagperapu nerkanian, gulalanat, gudi kanonian din pukito kawi sa isa ataw. Innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada. Mataan nasiran na ukato kawi kanwiran, na radiyem kanwiran, udi na pakakaswing kanwiran ko ukitiran, na di kanudin makaselang sa maliwanag sa mauto sadayon. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Nagyaya ikia payagamikirang kaaniran katukawi mataan na sudiin diwang la akawiyag kuyaw mul kiyama na benar. Gumataan na subangkit na daasang kaamadadalamon. Guwani ko pupunga sa sawalan kiran subtadiran. Na pitirwiran. Mbelay kano ko ubairan sawalay.
sukadna nira ni taralbi matau kiran, pitero o sira na miya kasugat siran ko kapitiran, ambeel tanudin ko ubairan sa masjid. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Adnap terukiran, satlo aikapatiran suaswiran, gu adnap terukiran salima, aikanamiran suaswiran, kapangsar sagaib, gu adnap terukiran, sapito aikawaluiran suaswiran, teruangka, asukad nang ko itaralbi matau ko bilanganiran, da amatau kiran arwar ko maito, na di ka pakip sisawala makapantag kiran, inunta so kapaki sisawala amapayag, guda pagising kakiran sa makapantag kira na isabu. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Nading kaden terwak wapi antunaa. Mataan nasakan na penggulaw laang kuto amag. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Inunta ubenay na kao na umiyugswalla, gutademing kasukad na nakaigira amyalipat ka, guterwang ka, amasikan na turoon ako ukad nang ko si kumarani adigiyai auntol. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Namia katargsiran ko liyangiran sa 300 ragun, na inumananiran sa siyaw ragun. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Terwangka, aswalla itaralbi matau ko kiyate ya pakatargiran. Rakian sumapagma ko mga langit agusulupa, saya na alam besi kailays kanian, gusaya na amalam beti kapamamakinig, da abagyan nira na salakaur kanya na panarigan, guda apakasakoton niyang kukukuman niya na isabu. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Nabati ang kasuini turun narka ko kitabu kadnan ka, da apakasambi ko mga katuruyan, gudad na ketoon ka asalakaur kanya nakapugapasan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Nagenggenang kaaginawang karaksusiran apsimba eniran sukad naniran ko kapit pitagu suka gebi-gebi. Akabaya iran suka sesuatian, gudi siran pelepas sa udua matangka, sa kabaya akasa parayasan ko kawiyag-wiyag ku dunia, guding kapagunuti sutawa piyaki lipatan nami ko pusoian sutademer kami, gu inunutan yan so kabaya iyan naribat, gumimbeloy so betadiya namiya kalepas. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا
وأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Na terwangka asu benar na puun kukadna niyo na sadin sa kebaya na paratiaya gusadin sa kebaya na keper mata anas kami na pitiagara nami sumanga derwaka sa apoy kelikupan siran ng mga kadgian na amay kamang ni siran sa inuman na pakainuman siran sa iga lagi dututunag na timbaga apakatutong kumanga paras pia kasisingaya inuman gumiyak karata-rata adarpa. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Mataan na susirana mi amarati ayagu pinggelub kiran sumanga pipia. Na mataan as kami na diyemin dedesan subelas kota wa mi pia sa gelub. Ulaika lahum jannat عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Siran man ikibagian ko mga surga at tatap. Apo pemangundas ko kababaan niran so mga lawasay. Pengimuan siran roo ko mga salda abulawan. Gumakapan ditar siran san ditar nagadu nga manipi sa sutra. Gumakapala sutra. Gisiran roo senda sandeng ko mga kanter. Pakalma abelas. Gumiyak ka pia adarpa. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Nambaling kakirana ibarata dua mama. Asing gaya nami swisaun sa dua asin da mga anggur gupya kalibetan nami adu to sa kurma. Gubielo yami supagelta na du to abebesuka. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Umani isa sa dua ya asinda na kibigay niyan soongan niyan. Guda akurang niyano na may tubu. Napi akaunda sa nami so lemba kadua to salawasay. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akthar minka malan wa a'azzu nafara. Nami akatimu sa mga unga na pitero yang ko pedienas kanian na pepengan deganian asa kani madakaladis kai tamok gutan tua mabegri mga tabenga. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Nasumyul tuasinden yang ko giinian kan derwa kai sa ginawa niyan pitero yan. Adiku perautan na kira-kira abay ini may lang sadayon. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'iman wa la irradtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba.
Gudi ku perau tena kira-kira isu bangkit na bemakatindeg. Na ibeto makan duda ko kadnang ko. Na mataan na pekatuuna kenden sa tomu adigie ya derpa akan dudan. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Pitero no pedian, agi iron maki sinembega. Ainong kapagung kiras wala inadeng kania na puun sabuta, oriania na puun sanutfa, oriania na pitong kania na mama. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Ugaid nasakan na miyagi kerala ko sa skanian swalla. Akad nang ko na daa isikutwakan ko kadnang ko ay sabu. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Na inong kada terway sa ko sumuld ka kwasindeng ka. Asadin sa kabaya wallah. Da abagro di si ikwallah. Api ayakap kailayang karakan nasakan na may tuwa diskay tamu kagumuriataw. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Na matatang kedemegen ako kadnang ko sa tumuwa di suwasindeng ka. Na butawanan yan suwasindeng ka sa mga leti puun ko langit. Na mabaloy lupa amiyag nasnas. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Udi na mabaloy suigu na sumanap. Nadingkad no tumagagam bebenug. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Namiyay lang superian. Namya beloy adi inyan mapakakuswa sudua apaladian makapantag kumyang gusto niyanon. Agyuto namya nga gagebes sumanga taaron sagi inyan matero. Hey ubabuda amini sakutuakan ko kadnang ko ay sabu. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Nada amya beloyro na pagtawa makapuna na bango na salakaw ko Allah. Gudanian malindi nga ginawa niyan. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Ruuman na suparinta narkwalla auntol. Skanya ni mapiyay kabelas gumapia akebulusan. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Napayagang kakiran so ibaratu kawiyag-wiyag ku dunia. Lagi duwiga piya katuro namis kanyan puun ko kawang. Namia kasusug sa saba perkanyan so mga mangangetu ko lupa. Nasa orian niya namimbelo ya gapok. Aip kayambers kanyan umangandu. Natatahpas wala si kulang wantaman nagausian. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
So tamo kagu sumanga muriataw na matag para hiyasan ko kauyag-uyag ku dunia. Na sumanga tatapa mga pipiya itaral biya mapia abalas si ko kadnan ka. Gutaral biya mapia aarapan. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Na tadming kaswalungan na pakalalakaw na miso mga palaw, na maylaing kasulupa amamamayas, guti mo una misiran, na da ibaga kami kira na isabu. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Na ipangadap siran ko kadnan ka sesaasap siran. Teruon wallah, saben naramia kau makanur kami sa lagi duki adna merkano ko paganaya kiyaw kitan. Kena ka ini teguni wadad na isengge merkano wa ta'alik akaku yagiu. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Na mibtad sudaptar, na may laing kas mga baradusa amaalak siran puun kung anina matataguun, gumateruiran, hey miya binasa tano, anto na ini adaptar, ada aplaon niya na may tuguda amala, aban yan damaitong, na mau mayranon suping galabkira na makamamasa, na da asilimbutan kadnan ka aisabu. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Naguni na Peter wami ko mga malaikat, apangalim babaeng kanu kwadem, nami ang alim babaan siran inunta su iblis. Skanian napad ku mga jin, na siyang kaiyan susuguan ukad na niyan. Baniu ku skanian naguso mga tunas yan na mga panariga na isembi iurakan. Asiran na mga ridwe niyo, saya na amarata akiasambiu mga derwaka. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Naaba kang kiran piyakisaksiya na kiadna ko mga langit agusulupa, udi na so kiadna ko mga ginawairan, guk naaba kang kinuwaso pumakadadag mga tabanga. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Natadming kaswalungan at turuon wallah, at tawagan niyo so ini pririmbang yurakan, asiran so ini teguniyo, na panung genui niransiran, na diransiran masembeg, na tagu nami supagultaniran sa landeng apakabinasa. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Nakasan dengan mga beradusa so apoy na matang kedira na mataan na siran na kulog siranon, guda amato onira na milideson. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Nasaben-saben na rapisilin salin na mimagusay sang kaya Quran, kung mga manusia so umani ibarat, natatapas so manusia na lebi ang madakli ka pamawal ko api antunaa.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Nada amiakaran ko mga manusia ko kapakaparat yayairan, isa ko makau makiran suturuan, aguso kapakapangniran sa maap kukad na niran, arwar sa kapakataling umakiran o kiyaw kita numiyang una, udi na so kapakataling umakiran o siksa amitum lang iran. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Nada akia sugu ami ko mga sugu arwar sa pakapumanutun siran sama piagu pemaka ekter siran. Na ipupumawalo siran amia mangungker suribat kaim binasairan uto ko benar gu kinwairan so mga ayatakan gu supiyaki ekterang kira nakasandegan. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذن أبدا. Na baad na tawa makalawa na darwaka ko tawa minindauron so mga ayatukad na niyan. Na tiali ko danian, gupia kalipatan yan sumyang gelebu ko 25 niyan na dusa. Mataanas kami na tiagu nami so mga puso iran sa mga tutop. Kaaniran di kesabut, gutiagu nami so mga tangilairan sa kabengal. Na apia pentawag ng kasiran ko turuan, na disiran din pekauntol sa mauto sa dayon. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Nasukadnan ka amanapi ikir kulimu udan ganian siran sabab kuping gelebkiran na mataan nakapenggagaanan yan kiran susiksa kena kaad na bagyan nira na taalik na dad na mato nira na salakaur kanya nakapagapasan. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Nagyong ko tuwataw ko mga inged na bininasami siran ko kian derwa kairan. Gutiagu nami suka kebinasairan sa taalik. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Nagwini na pitero Musa ko mangudanian. Adiya ko tereg taman sa diya ko misampay ko kiyang beratamuaan udua kaludan. Udi na makapopos ako sa pipiraragun. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Nakagiya airawt siran ko kiyang beratmuaan na duo tuwa kaludan na kialipatan niran susedairan na miyakam beul salalanian ko kaludan na o kita akiamaraan. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Nakagiya makalepas siran na pitiruyan ko mangudanian
Witang kasi isu ipagututa saben sabnara riyaw ta saka pelalakaw ta ini adukau. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Pitero umangudanian. Aino miailaing kaguani ko dumuketa ko lakungan. Namataan nasakan na kialipatang ko suseda. Nada alumini patrakanon ko kaalaw ya kuro naruar ko syaitan. Nami akam beul salalanian ko kaluda napakamamasa. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Pitero Musa. Agyutuman su pepelulubenta. Na komiase siran ko kay pusaniran. Sagi iran panundugen solakawiran. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Namya katuon siran sa isa a oripen. Aped ku mga oripen nami. Abigan nami skanian sa limo apuun ku hadapan nami. Gu inindawa miskanian puun ku hadapan nami sa katao. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Pitero unu Musa. Ino unu takur ka. Sandoon karakan su inindor ka untol. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Pitero Khidr. Amata anas ka na di ka din makagagapentang sa kapagunot karakan. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Na anda manaya ikakepantangang kakudeng kaskanyan seseba katao. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Pitero Musa. Aket keda kong kaum yug swalla ama pantang. Guda asurang ko asubuan ka. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Pitero Khidr. Naupagunot karakan nading karakan pagisaan suapian tunaa taman sa dikur kama panutul sa mausay isabapian. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Nalumyalakaw sira na dua taman sa kagi makadesiran kuwawang. Nalibunian Pitero Musa. Baayak yalbu engkau na pageludun kaso tauron. Saben sabenarami kang gulaw la kasasyayatan tuwa marata. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Pitero iyan. Bahkan de terwa amata anas kana dikaden makagagapentang sa kapagunot karakan. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Pitero Musa. Dia kong kakerarangiti sabab ko kialipatakan. Gudia kong kapaliugati ko miyang gulaw lako sa margen. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Nalumyalakaw sira na dua. Taman sa minitu na irana bagua mama. Na biunu iyan. Pitero Musa. Ino ka pemuno sabaran yawa ada asalaian. Kada amya bunu iyan na tao. Saben naraming gulaw la kasasya mala apa kasisingay. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Pitero iyan. Bakor kada terwa amataan askana di kaden makagagapentang sa kapagunot karakan. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Pitero Musa. Amay kay isa kenarkaswapi anto na ako oryanaya. Na dia kong kaden pagunutaan. Sabenara pia kataman kasuraso na puunrakan. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Nalumiala ka wadwo to taman sa kagi makataling umasiran ko mga tao ko isa aingd. Na miyang nisiran sa panganangkan ko mga tauron na tiya palisiran o bayran mapagana adwo to. Na miya katoon siran ro sa sasilang ako ta amarani ko kakutengyan na biyengunian pitero o Musa o pisinganin ka na miya kakuha kaundin sa sukay. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Peter o Khidr, giyay din ikapaka pembelaga kenagusaka, panutulung korka so sayang ko pakatana udang ka magagapentang. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Nasuk mansu awang, na aya betadia narko mga miskin, ay pupening kawiya geniran ko kaludan, na kia baya angko kia ay bikuron, kaadun ko kebulusan nira na datu apuan niya na tegel sulang wana awang amapia. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Nasuk man subagu mama na aya betadum bela aloksian na miamaratiaya na ini kawan nami iben yang siran kapali ugetisakan derwa kaagu kaungkir. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Na kia baya anami asam biyang kirano kad nanyiran sa tumuadiskan yan sa kasusute gulubirun sa karani ikapangalimu. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Nasukman susah silang akuta na aya betadia narko dua bagua mama amanga ilo si eko bendera inged na adna mata tagu ko di dalemian agedu ngarkiran na aya betadua mairan na bilang atau na kabaya ukadnan ka airaut siran ko kataroto po begeriran na migmawiran sugedungiran alemu apuun ko kadnan ka nak na abak na yaping gula-ula sa bapuun sa kabaasakan giyutumani o sayano pakatana udang ka magagapentang. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Na ipagisiran rakaya Muhammad su Zulkarnain teruangka beti ang korkanus kanian sa pananadem. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Mataanas kami na piyaka kepaaramis kanian kulupa, gubigenamis kanian kulang wantaman sa ukit. فأتبع سببا. Na miyaka kedeg sa ukit. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Taman sa kagia airaut ku pesedpan walungan. Na miyagda iya na pesedep ku buwala na mayaw. Na miyakatoon roo sa pagtaw. Itirwami, he Zulkarnain, baya-baya ka. On denegang kasirano di na magmbaal kakiran sama piya. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
Piteruyan, sa tawan derwaka, na siksaan nami din skanian. Orian yan na pekan dudun kukadnanian, na siksaan yan sa siksa apa kasisingay. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Nasapman sa tawa maratiya, gung gelebek sama pia, na adna bagian ya na belas sama pia, gu tero nami din skanian kusugu nami sama lebud. ثم أتبع سببا Orian ya namiyaka kedeg salalan. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Taman sa kagia airaut ku pesebengan walungan, na miyagda iya na pesebeng ku pagtawa da ay nisenggaya mikiran ku tamparkan iya na rending. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Mau tudun man, nasab na rakatawa nami susisiir kaniya na tutul. ثم أتبع سببا Orian ya namiyaka kedeg salalan. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Taman sa kagia airaut ko pagletan na dua palaw, na miyakatoon ko ubaya duo to sa pagtawa margen na kapupekas sabutiran sa katero. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Piteruiran, hei Zulkarnain, mataan na su Yajuj agu su Majuj na pepemina sa siran ko lupa, na usenggay ami sekasatenden sa asara tagwing kasupaglutan nami agu siran saran. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Piteruian, aso piyaki kepaarakan skanian ukadnang ko na ayatumu, na ba akon yudin tabang ya beger kataguang ko so paglutan iwagusiran sa kota. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Witi ako niyo sa piyamilwa nga putaw, taman sa kagia mati lebihan su paglutan dua pimping, na piteruyan, biyagi niyo, taman sa kagia mabaluin yan utual lagi dua poy, na piteruyan, witi ako niyo sa maududak no nagalang. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Na dairan magaga ibairan kaliyawawis kanian, gudairan magaga lumubu. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Piteruyan, ye nalimu apun ku kadnang ko, na amay kamakau masudien di ukadnang ko nang beluin niya na iya ropat, na tata pasudien di ukadnang ko na benar. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Nabutawan na nami susabad kiran sa alungan uto na misirndada iyan susabad, na iyo pan susang gakala na limud na misiran langon. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Nasandig nami so jahannam sa alungan uto ko mga kafir sa sampur na akasandig. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Siran na miyatagus mga matayran ko rending ko pananademrakan,
gu aya betadiran na diiran keberau mamamakinig suka teru Allah. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Bayat yang kapanuno sira namia mangungkir na kekuwairan sa mga uri pengkuwasala kaura na mga panarigan. Mataanas kami na initiya ka pa may sunara ka jahannam ko mga kafira pitiya garadarpa. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Terwang kaya Muhammad, bamir kanu penutula sutitu yang alulugi ku mga galebek. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Siran sumyailang sugaleb kiran ko kauyag-uyag ku dunia. Asiran na tatarima aniran sa mataan asiran nag-iisiran piya-piya sa galebek. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Siran man sumya mangungkir ko mga ayat o kadnaniran. Gusukim berat muaan rekanian. Na miyailang sumanga galebukiran. Na de apakatindig na miya bagianiran kwalungan na kiyama atim bangiran. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Giyutuman ibalas kiran, asong naraka jahannam, sabab ku kiyaong kiriran, gu kinuwairan sa mga ayatak na gu sa mga suguwak na kasandagan. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Mataan na sumya maratiyaya guping gelub kiran sa mga pipiya, na miya belo ya bagianiran sa mga surga firdaus sa pitiya garadarpa. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Makakakal siranon, di siranon kebayamawa. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Terwangka, api yang beluy sukaluda na dawata isurat ko mga kateruukad nangko, na teman din sukaluda na dipenteman so mga kateruukad nangko, api yang magay kami sa lagi dia na iumanon. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Terwang kaya Muhammad, asakan na matag manusia alagi diyo, ay pagila humrakan na ayabu at Tuhan iyo na Tuhan na isa-isa,
Nasadin sa tawa aya betadian na aarap niyan sukim berat muang kukadnan niyan. Nang gelebek sa gelebek kamapya. Gudi niyan pekis sakutuwe susuwat-suwat kukadnan niyan sa isabu.